phezulu Mandela Zimhlophe nabesilo ngibelele kumana amakhumbi omhlaba zonke ingalo lapho kulesizwe sabenguni isizwe sikamamolo Mzilikazi ngithi ngilethulele lapha namhlanje siphethe ogogo bamatshitshi namhlanje abakamthwakazi njengoba nje liyazi isizwe sakithi sibiyela sithi #ibele emasisweni nje ngokunjalo nje kusho ukuthi ke sesinawo amatshitshi amaqembu ahlukahlukile enkundleni zokuxhumana laphana kule qembu ezike lavela ngaphambilini so namhlanje silethelele iqembu lapha eliphethwe ugogo lapha nguye unomehlo osiphathele wona amatshitshi babili futhi baningi kahle bashoda ngenqinamba futhi kuba abangahambanga bafika ngokuye mhlasimbe khona abanye sesihambe sangabi nabo kwamamhlanje kodwa nje olubingele lapha uKhekini Fangwane ngelanga sikoba ncumaneni ngey isinqinqa nathi ngene manje basisikana kana makhona khona sibisa sathi qapha ngokuqeshe phamphilebo kuyasophika kukhwifile sojana ngisitulo lesisilende simathathana nje kuntshongo lasethandada manje lapha amajema phojema kuma phansi tebe zasemadodeni simaqhiba qhiba evukana singakwambili ambaba lapha kamshayeli gizi sibomvu kunjalo nje silethulela lo umfanekiso oqoshiwe bukhoma sisendaweni yaseGoli eGoli konke ngaseduma lapha indawo esikuyona kuthiwa iJewel City so ke siqopha lo mlayezo siqopha into ezaba umlando onaphakade so sizobuza ugogo unomehlo osiphathela amatshitshi ukuthi iqembu lithini igama batholakala kanjani futhi baqalile lento isungwa nje nini futhi ukukhula kwakhona ikhule kungana ngoba namhlanje nje mfethu sikhuluma namhlanje amatshitshi ebesinawo laphana abefika la ku100 kumcimbi besibuya kuwona so singabuza lapha omunye ugogo unomehlo osibhalele iqembu lamatshitshi igama lamatshitshi lithini gogo elihola lapha ngiyabingelela Mthwakazi omuhle okhulumayo ngugogo Mangwenya ugogo Mangwenya ephuma eCholotsho endaweni yaseSlandapoba sithi kuSiphepha eSlandapoba ugogo uzala nguNikho owakongwenya ezozala nguRosine uMancube uLonkosi yaManala amatshitshi esiwaphetheyo ubuhle bendalo ubuhle bendalo buqale ngoSeptember 15 2024 aqale kulonyaka kusho ukuthi kuyezwakala nje amatshitshi aqale ukuqoqwa ngalonyaka usekuchazile lapho ugogo into esingafuna ukuthi siyazi ukuqala ukuthi ugogo batholakala kuyiphi indawo lapho abalokhethele kona lapho mhlasimbe abaqoqele khona iy'ngane okokuqala ngathi mina ogogo abayibo abaqoqele izingane ngogogo abathathu abaqoqele izingane silogogo omdala uBetty Khabo sibe nogogo omdala olandela ugogo uKhabo esithi uJudith Sibanda kube sokusiba ke nami ubuhle benkosi Ngwenya lawa amatshitshi siwaqoqa la eGoli ukuwaqoqa la eGoli ukuthi yindawo esikiyo esihleli khona lengane zethu ingane zethu zihlangana eHebrew ku25 Peterson no Twist Street eBusy B lapho esihlangana khona ngeSaturday ngo12 kusechaya u3 then i-second week of the month ingane ziyakhempa mazilele camping sesivuka ke ekseni sizihlola usimeka sure ukuthi ingane esinazo singamatshitshi ngempela awu madoda kusho ukuthi kunjalo nje emakhaya laphana umzali ofuna ukuthi ingane yakhe ivikeleke ilandele isiko mpilo lesintu lele ebese silibona ngathi lishabalele siseGoli siyanisungula liyenzeka ingane ziyahlolwa ngokwempela ziyahamba kumakhempu zihamba ziyohlolwa ngogogo usekubalile konke lokho ukuthini ngempela izingane kusuke kungamatshitshi akusuke mhlasimbe kuhlobisa ngoba baye bekhuluma ukuthi indaba zaseGoli lezi yinto yiqiniso lelo simqinisa ukuthi ngamatshitshi lawo ahlola hamba amakhempu so umzali onengane intombazana njengoba nje iGoli siyazi ukuthi liwonakele unganani lingqolo unganani kodwa uma usifake ngaphansi kwale enhlangano yagogo abaqoqa amatshitshi bala eGoli futhi ayiphelele lapha lenhlangano ihamba nomkhosi wonke wasemakhosini akithi yonke imilando ezakalayo yonke imigubho amatshitshi abayingxenye yibo futhi abahamba behlangabeza inkosi so ngokwenzakala nje evikini elidlule besinawo ilokhu nje nomkhosi laphana inkosi ibizobulisa abantwana bayo ingane zayo ibizwa mhlasimbe futhi babone la eGoli njengoba ibiyethekele lapha nabo bebeyingxenye futhi bebezinkulungwane lapha
okubonisa khona ukuthi into yakithi iyabuyela nje esikweni, sithi esheka ibuyele emasikweni. So ugogo futhi uzosinikeza umlayezo laphana ukuthi batholakala kuphi emafoni, njengoba namhlanje sesinenkundla zokuxhumana, angavela asitshele ukuthi batholakala kanjani ey'nkundleni zokuxhumana. Ngibingelele futhi mase lifuna ukuthi lijoyine iqembu lebuhle bendalo, inamba, i-cellphone number esinayo ithi 081 428 438 112 081 428 3812. Ma ungatheka ugogo lapho uzokufaka egroupini yabomama, ubusuzisho ukuthi ufunani, ubusukhuluma-ke labogogo bese bekufaka-ke ubusujoyinisa umntwana. Ukujoyina umntwana lapha ematshitshini, umntwana akabhadali lutho, uyabuya nje umntwana angene nje ayijoyinile, ayikho i-joining fee, uyahlanganela labanye abantwana. Hayi, kuyabongeka usekuvezile lapho ukujoyina kusho ukuthi nje bekuthatha ingane yakho uyibise izojoyina abanye, ezinye iy'ngane, ezinye iy'ntombi, siyibusise into yakithi ngokuthi siyilekelele nathi lokho okudingekayo, sibe yingxenye, sisondele ngobuningi bethu lapha emakhaya. Abazali sisacela ukuthi lize ngobuningi, lingaze futhi-ke nje liphuthelwe. Njengoba sesishilo siphethe omunye wogogo oweqembu oqoqa ngithi uNomehlo, ugogo ophethe amatshitshi, usezozisho yena ukuthi ungubani, asho nakho konke futhi okufanele phela sibe iqembu selishiya ukuthi igama lithini. Angifune kuyikhuluma uzaphumela ukuthi yena umholi ogogo naye uyingxenye yohola lelo qembu eliqoqa amatshitshi la eGoli, ebesesho ukuthi ukubona ukusebenzisana kanjani njengoba mhlasimbe lokho kuqalile nje ukukhula kweqembu, ney'ngane nazo zikhutha leyo nganani ukuthi zibe ngaphansi kwaleli qembu. Ngibingelele nami ngokunjalo ngigcizelele futhi ngingugogo uNomehlo wasebuhle bendalo. Nami ngikhona nje kuleli qembu, ngibona iqembu likhula, kumnandi, kulandela nje amasiko, kuyinto enhle kakhulu, nami engiyijabulelayo kakhulu. Ngigcizelela ukuthi intsha kuba iyangenelela, abantwana ngisho abancane kusiya ku-21 years bengenelele-ke kule nto ngoba kuyinto enhle, bethola imfundiso nakho konke okuhle. Mina ngizochaza nje ngugogo uMadawu, ngiqhamuka khona-ke eTholotsho, eNathan North. Umfula engiwuphuzayo ngiphuza kumanzi amnyama, intombi yakhona-ke kumanzi amnyama. Ngiyabonga, akukho kunye okuningi ngingakhuluma njengoba nje ugogo sekhulume zonke lezo sezikhulumile. Ngibonga kakhulu ulandela emuva kwakhe ugogo, ngiyabonga. Sibonge lapho abalandeli emakhaya, sibonge nababukela emakhaya. Umfanekiso oqoshwayo useshilo ubuhle bendalo, ugogo uyingxenye futhi usekubekile ukuthi usukaphi, uyabona ukudlodlobala nokukhula kweqembu. Akasashilo ukuthi iy'ngane zona ngokuzibona kwakhe njengogogo uNomehlo ukuthi zikukhuthalele ngokunganani, ngokubuyela emasisweni, ngokuthi inkasendiso lakithi silivuselele. Mina ngokubona kwami iy'ngane ziyijabule ngale ndlela, iy'ngoma zishangelele exakile. Ungazifaka nje namhlanje engomeni, emcimbini, awuvele ungabona nje into abayenzayo bayidle ey'bukwayo. Lento idinga usizo lwethu, idinga konke. So ngizobuza ugogo ukuthi asitshele ngamafuphi ukuthi iy'ngqinamba abhekana nazo njengeqembu, njengoNomehlo ogogo bebheka iy'ngane abakudingayo okuwusizo, okudinga nina emakhaya, abantu abaney'mali, osomabhizimusi, nathi khona okuncane singakuhlanganisa ngoba ukuhlanganela ngasingathi umuntu nomuntu akhiphe 1 rand, njengoba singamamiliyoni siyisizwe sikamzilikazi, sibaningi kakhulu. Singayivusa lento ngokulekelela isandla somuntu oyedwa, masibuya sibambisana nomunye sinamandla. So-ke ngiyasho ukuthi ugogo lamakhaya uzosinikeza inkinga ababhekana nazo nosizo abalibhekile mhlasimbe abangafuna ukuthi balithole, noma ngubani ongakwazi ukulula isandla, onesandla esilula. Ngibuye ngibingelele njalo bathokazi abahle. Usizo siyaludinga kakhulu abantwini bakithi kwaMthwakazi. Okokuqala siba le micimbi ebakhona endaweni okufanele sihambele, uthola ukuthi abazali abaningi bayehluleka imali zama-transport, besifuna nje usizo lokuthi
ma kunemicimbi sibizwe inkosi nomcimbi or sibizwe ngezinye ingane ukuthi sizohlangana zizofundisana sithole nje inyawo ezilula umuntu ongathi hayi ngiyalitransporta asihambise. Sibe sesicela futhi le mvunulo yabantwana. Abantwana abaningi bayasilela kakhulu ngemvunulo. Silabantwana abafika but 15 engababalisa manje emakhaya kubo okunzima esikwazi ukuthi kunzima abaswela imvunulo. Into besicela nje emvunulo yethu sicela ukuthengelwa ubuhlali ama-beads ngesilungu le material ilembu lokuthunga imvunulo yethu. Silabogogo ke abathungayo abavolontiya ukuthi bazosithungela mahhala. Esikudingayo nje ukuthi sithengele ilembu le-uniform, sithengela ama-beads, sibe sesithengela lokuya enyaweni. Akukhathalakile ukuthi iliteki or imbadada amanyathela yikhona nje sikufisayo. Izingane zibe sezifuna nama-tight bazali, ama-tight okuthi lama zihamba la ezihamba khona zihambe zigqoke into engabi lihlazo ebantwini. Siyabonga. Siyabonga balalele emakhaya babukeli sisho sithi Mthwakazi Omuhle Zilomnyama Ndlela Zimhlophe nabeSilo. Silibonga ngokwekhethekile, silinxenxa futhi ukuthi isondele iyakithi lento idinga mina, idinga wena, idinga thina sonke siyilekelele, siyilangazalele futhi siyikhulise ngokuthi siyixhase. Njengoba seshilo ugogo kudingakala ukuthi lokho nakho noma inkalakatha ukuthi lokho noma u5 rand uyawenza umahluko ngoba nxa singathi abantu abawu10 bakhipha u5 rand ngokuxhasa something else noma izicathulo noma ilokho nakho kungawenza umahluko. Sokukhona abantu asebevolunteer ukuthi bakhande so indwangu singayithenga ngaleyo ma5 rand angahlanganisa noma ubani ongabona le video abe nesineke nayo akhulume nabo gogo axhumane nami ngimbala uMongameli Mabhinqa laphana ku-Facebook President of Bhinqa Nation kaMthwakazi. Uyangithola lapha ku-Facebook, uyangidm, uyangifakela imessage usho ukuthi nini bese usiba ku-YouTube uyathi ano Might Media uyasithola laphana yonke lento esiyenza lapha, onke lo mfanekiso oqoshiwe ukutholakala kulezo nkundla lezo sizobe simnikeza yona leyo nto. Ofuna ukuthi azoxhumana nami 063 550 3737 uyaxhumana nami lapho ngizokuxhumanisa nabogogo ulethe ingane. Ofuna ukuxhasa naye axhumana nabogogo noma ngixhumana nami ngimxhumanisa nogogo. Siyabonga emakhaya.